Bwana asifiwe sana. Arakoze cyane. Turashima Imana iduhaye umunsi mwiza wo kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Ndatekereza ko ngiye wari inshuro ya gatatu cyangwa ya kane niba ntibeshe ntumirwa hano mu gitaramo cya kabiri. Iyo ni favor n'ubuntu abangira icizere bakozi b'Imana ndabashimiye n'Imana ibaha umugisha. Ndashimira namwe bakristo mwese ndetse n'abashumba kuba mwaje kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. N'umugisha ukomeye kandi kubitahura n'ibanga rikomeye. Mwene data amaze kubivuga. Kuba ugitora inzira ukumva umutima wawe urakubwiye ngo ngwinuze mu rusengero n'umugisha ukomeye. Iki gihe turimo kiragoye. Abaririmbyi barimo kuririmba ibintu ntitubitahure. Banesheje ndetse banesheje isi na Satani. Haleluya. Kunesha isi ntabwo ari ibigeragezo, nukunesha amafaranga. Bwana asifiwe. Iyo arazama guhamagara ngo ngwino ushake, ngwino ushake, ngwino ndebe, kandi iyo yafite akakubwira ngo nkoresha ntiwoca ku kintu niyaza kubwira amakuru kiriya kintu wokigura, kandi iyo utayafite neza amakubwira ngo genda ushake. Iyo niyo si kunesha amafaranga. Abenshi basibye kubera kwiruka gushaka amafaranga. Iyo niyo si abayinesheje banesheje Haleluya. Bwana asifiwe. Paulo aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana muzambarire rimwe. Bwana asifiwe. Zose muzambarire rimwe ngo nizo zizatuma ngo mubasha kunesha uburiganya. Hepfo hakavuga ngo mubashe guhagarara no ku munsi mubi. Umunsi mubi ni wa munsi wahawe umushahara. Imana ikavuga ngo nanjye hari uruhare rwanjye nakoze kugira ngo ubone, none ndashaka icyacu, ndashaka ituro. Ibibazo bikama bikubwira ngo ya hariho amafaranga y'abana kenewe, dore no munsi ibintu byashize ibi nibi. Uwo ni wo munsi mubi. Umunsi mubi ni umunsi waneshejwe. Umunsi wanesheje nawo ni wo munsi mwiza. Abantu bajya batekereza ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi twagira ngo ni umunsi w'ibyago. Oya, ni umunsi wagize umugisha. Imana yawugizemo uruhare. Imana ikavuga ngo nanjye gira icyo nkorera. Vuga ngo amina wa murokore. Bwana asifiwe. Kubera umwanya reka dusome ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye uyu munsi kugira ngo tubashe kuganira. Wa musomyi wacu mwiza dufashe gusoma, adufashe gusoma mu gitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 12 ahere ku murongo wa 7 ageze ku murongo wa 12. Turaza kurangiriza muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 21. Samweli wa kabiri bice 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. Bibiri iravuze ngo nuko Natani abwira Dawidi ati erega uwo mugabo ni wowe. Yego. Ukuri niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nakwimikishije amavuta kugira ngo ube umwami wa Isiraheli. Ngukiza amaboko ya Sawuli. Yego. Nguha inzu ya shobuja, nguha abagore be baragusegura kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Kandi iyo biza kuba byarabaye bike mba narakongereyeho n'ibindi. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka? Yego. Ugahangara gukora ibyangwa nawe. Yego. Wicishije uriya muheti inkota kandi ugacyura umugore we. Yego. Umugira uwawe. Kandi uriya umwicanyi
kandi uriya umwicanyi inkota y'abamoni. uriya umwicisha inkota y'abamoni. Yego. Komeza. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose. Umva Dawidi, none inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose. Kuko wasuzuguye ugacura umugore wa uriya umuheti. Yego. Ukamugira uwawe. 11. Yego. Nuko Uwiteka avuze ati, Uwiteka aravuze ati, umva nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe. Nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe. Kandi nzatwara abagore bawe ureba. Mbahe umuturanyi wawe. Aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Imana iguhe umugisha. Rangiriza muri Timoteyo wa 2 gice ca 2 umurongo wa 21 cyangwa umurongo wa 21. Timoteyo wa 2 gice ca 2 umurongo wa 21. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye. Yego. Azabaye ikintu cyo gukoreshwa ivy'icubahiro cejejwe kigirira nyiraco umumaro kandi cyatunganirijwe n'imirimo myiza yose. Amen. Amen. Ijambo rivuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Mufashe dusome iryo jambo. Muri nshakire vuba. Naho muri Timoteyo. Bwana sifiwe. Nta muntu uraribona. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Kangahe banzu bivuge kugira ngo tubyumve. Bivuge igice n'umurongo. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16. Ye nadusomere n'iryo jambo uko numvisherije. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Yego. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Komere Yesu amashi kubw'iryo jambo. Bwana sifiwe sana. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mbonye n'abandi bo mu rusengero rwacu baje kudushigikira. Murakaze neza n'Imana ibaha umugisha. Bwana sifiwe sana. Dusomye amagambo meza. Dutarure ibitekerezo. Bwana sifiwe sana. Dusomye amagambo meza. Amagambo y'umugani wa Natani yaciriye Dawudi. Ko ndasenga mu mutima mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mugani wari umugani Natani yaciye Dawidi ntiyabasha kutahura, akagira ngo karavuga abandi kumba ari we barimo kuvugaho. Bwana sifiwe. Bigera n'ubwo aca urubanza avuga uko bigomba kumera, ndetse byamubayeho inshuro 2 aca urubanza ariko atabizi. Bwana sifiwe. Akagira ngo nundi arimo kurucira. Ko ndasenga uyu munsi ngo iri jambo ry'Imana ntutekereze ngo kuracira undi urubanza, ahubwo uze gusanga ari wowe. Bwana sifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana zari tubwira ngo Dawidi amaze gukora icyaha. Dawidi amaze gukora icyaha, Imana yohereza Natani. Natani aza kumubwira ibyo yakoze, ariko Natani aca muri uyu mugani w'intama. Bwana sifiwe. Amubwira amakuru yose, amubwira ko mu gihugu ayobora hari umuntu ufite intama nyinshi, kandi ari umuntu utunze ufite icyo akeneye cyose, ariko uwamuragije agatama kamwe yari afite yarariwe n'umushitsi, abari ko abagira umushitsi we, abari kazimana umushitsi we. Dawidi yumvaga ko ari uwundi barimo kuvuga, byatumye aca urubanza aravuga ngo uwo muntu akwiriye gupfa. Bwana sifiwe. Icya kabiri,
akarihiye intamaho intama zine. Muvuge ngo amina mwabarokore. Ntiyarazi ko ari we, ariko Natani aza kumubwira nyuma ko ari we. Niyo magambo twasomye. Ndagira ngo mbabwire ijambo nashatse ko tuganira uyu munsi. Nagira ngo mbabwire ngo hari ingaruka ku cyaha kizanwa n'umugisha wahawe n'Imana, kivuye ku mugisha wahawe n'Imana. Hari ingaruka ziva ku cyaha wakoze iyo gishingiye ku mugisha wahawe n'Imana. Muvuge ngo amina mwabarokore. Nibishoboka ndavuga ibintu bibine bibabaje Imana muri kino gihe. Ikintu ca mbere n'abantu bagushijwe n'umugisha bahawe n'Imana. Abantu dufite abapagani mu rusengero kandi itorero nibo ritunze, n'abantu bagushijwe n'umugisha. Abantu batarahabwa umugisha bakundaga Imana bagakunda no gusenga, ariko basenga kugira ngo Imana ibahe umugisha. Imana imaze kubaha umugisha, kwa gusenga kurarangira, ico bashakaga kiba kirarangiye. Bameze nk'ababandi bakurikiye Yesu kubera umugati. Semeni amina. Semeni amina. Abo bantu bababasha Imana, kandi tumenye ko Imana ifite amarangamutima, cyangwa twavuga ngo ifite ubugingo, kuko Imana izibabara kandi Imana izayishima. Ubwo ni ubugingo, nibwo bubabara kandi nibwo bwishima. Bwana sifiwe sana. Imana ibabazwa n'abantu bagushijwe n'umugisha. Bwana sifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yabwiye Natani, iramubwira ngo kuko Natani akimara gukora icyaha, ngo Imana, umutima w'Imana wahise utekereza aho Imana yamukuye. Bwana sifiwe sana. Iyo umuntu akoze icyaha, Imana izitekereza aho yamukuye. Bwana sifiwe sana. Mu gitabo cy'Abami Bibiliya zivuga ngo Dawudi we, nagukuye mu ntama, nagukuye mu ntama, kandi ukiri hariya mu ntama wararirimbaga. Bwana sifiwe sana. Wararirimbaga abadayimoni bagahunga ukiri mu ntama, ariko noneho naguhaye umugisha, wa mugisha kubereye umutego urakugushije. Semeni amina. Ukiri mu ntama narakubonaga Dawidi, icyatumye ngutoranya mu muryango wa Yesayi ntabwo ari ikindi, nuko nabonye ufite umutima umeze nk'uko nshaka, kuko waramyaga Imana ukayiramya uri mu ntama, ukampimbaza uri mu mase, ariko noneho nguhaye umugisha, ngukuye mu ntama. Bwana sifiwe sana. Kwicaje ku ntebe ya Isiraheli uraguye. Hari abantu bagushijwe n'umugisha w'Imana, nibo abakristo dutunze mu matorero, bagushijwe n'umugisha, bakigira ihuzi imwe yo gusengana niyo gukorana, ihuzi yo kwinjirana niyo gukorana. Bakundaga Imana cyane no gusenga, ariko ubu nyine amavarize yuzuye imyenda. Umuntu arimo kwamabura umwenda atora ngo aje gusenga, akamavuga ngo uyu nari narawambaye ku cyumweru cyo hirya barawumbonanye, bongere bawumbonane, agasiba amateraniro. Bagushijwe n'umugisha, ariko batarawubona barasengaga kandi bashakaga Imana bafite umwete. Cyo kintu kibabaje Imana. Muvuge ngo amina mwabarekoremo. Imana igarura isura, Imana igarura ifoto ya Dawidi akiri mu ntama. Iravuga ngo uyu muntu akiri mu ntama yarankoreraga, nicyo cyatumye muhamagara, kandi yararirimbaga abadayimoni bagahunga. Ariko uyu munsi wa none kubera ko mwicaje ku ntebe y'ubwami biramugushije. Bwana sifiwe. Nagira ngo mbabwire mwokagira Imana, uyu munsi bize kuba mwebwe. Tureke gushira amaso kuri Dawidi wavuye. Uyu munsi nawe uje gusanga uwo mugana ari wowe. Bibiliya zivuga ngo Imana irababara, imaze kubabara imubwira amagambo akomeye cyane. Buriya icyaha kiza gikurikira, kigira ingaruka mbi. Ukomere Yesu amashi. Semeni amina. Bwana sifiwe sana. Imana ivuga amagambo akomeye ku rugo rwa Dawidi ateye ubwoba. Dawidi yageze aho yicuza, aravuga ngo ibi bintu, haleluya,
Imana iravuga ngo Dawidi we kubera wishe Uriya ugacura umugore we inkota ntizava mu rugo rwawe. Bwana sifiwe sana. Ryo jambo rya mbere Imana yamubwiye. Ijambo rya kabiri Imana iramubwira ngo nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe. Hari ibyago bibi woterwa n'umwanzi wo hanze, wogira ibibazo bivuye hanze, ariko iyo byavuye mu rugo rwawe biragoye kurwanya no kubinanira no kubitsinda. Imana iramubwira ngo kubera icyo kintu wakoze nibutsaho nagukuye mu ntama, ariko wemeye ukora iki kintu nzaguhagurutsa ibyago bivuye mu rugo rwawe. Icya gatatu Imana yaramubwiye ngo iki cyaha ngo wagikoze mu rwihisho abantu batabizi, usibye njyewe Imana ifite amaso abona hose ninjye wabashe kubimenya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe abagore bawe bazatwarwa izuba riva. Bwana sifiwe. Kandi ngo bazakorezwa ibyaha izuba riva ngo abantu bose bababona. Bwana sifiwe sana. Nuko Imana yaributse aho yakuye Dawidi. Yamubwiye ngo nakwimikishije amavuta ngukiza amaboko yande, ngukiza amaboko ya Sawuli. Muzi ukuntu Sawuli yahize Dawidi? Bwana sifiwe sana. Hari ukuntu yahize Dawidi. Sawuli yahize Dawidi kandi akamuhiga ari sebukwe, ngo bigera n'ubwo Dawidi yamaze kubura ahungira no mubanzi be. Yageze igihe ngo ahungira i Gati iwabo wa Goliyati. Bwana sifiwe sana. Yageze i Gati ngo asenga isengesho, aravuga ngo Mana mbuzi yomva niyo njya mpungiye mubanzi banje, none umpishe ntibamenye ntibantahure kugira ngo bamenye ko ari njyewe Dawidi wishe Goliyati wabo. Ariko umenye ko igihe Dawidi ahunze uwasa basomye Bibiliya yahunganye inkota yande, ya nkota ya Goliyati yarayihunganye. Bwana sifiwe. Muri bukacagiye Dawidi ari imitsima yejejwe, yagenda ngo agenda hinko ya nkota, baramubwiye ngo ndakindi gihari ngo nkeretse ya nkota wicishe Goliyati, arayifata nayo arayihungana. Aravuga ngo Mana ntibamenye, ariko agezeyo bama bamumenya ngo uyu ni Dawidi wa wundi wishe Goliyati wacu. Ngo bahamuhamagara umwami w'Igati kugira ngo bamumuzanire Dawidi ngo agire ubwoba cyane, bamujyana imbere y'umwami w'Igati kugira ngo bamwice. Bwana sifiwe sana. Usomye Zaburi ya 56 uhereye ku murongo wa 4, Bibiliya ijambo ry'Imana hari amagambo Dawidi yahavuze, aravuga ngo uko ntinya kose ngo nzajya nkwiringira. Bwana sifiwe sana. Uko ntinya kose nzajya nkwiringira. Nigihe Imana yari maze kumurokora mu maboko y'umwami w'Igati, ngo kuko yageze imbere y'umwami w'Igati ngo Imana imumanuraho umwuka w'ubupfu, ngo ahinduka igifu, ngo atangira guhoboba inkonda, ngo atangira kuzana ibimyira, ngo atangira kurira inkitwe. Ngo umwami aravuga ngo nkanje umwami kunzanira igifu nkiki cikinyamahanga mu gihugu cyanje nta bipfu bihari, ni gute munzaniye umuntu umeze gutya? Ngo aramwirukana. Ngo ageze imbere, Bwana sifiwe sana, ngo ageze imbere ngo umwuka w'ubwenge buragaruka Dawidi, ngo yibuka ubwoba yari afite. Ngo abari garirimba iyi ngiyi Zaburi ngo yitwa ngo ni Zaburi yitwa Nikitamu, ngo ni Zaburi yitwa n'umicecetse. Ngo yatangiye kuririmbira mu mutima we, asinga uririmba aya magambo, aravuga ngo Mana ngo imihigo yanjye iracyari imbere yawe. Haleluya. Imihigo yanjye iracyari imbere yawe, hari ibyo nahize ntarasohoza. Aho biri ku murongo wa 13 muri iyo Zaburi, hari icyo ngwiriye kuzakora. Bwana sifiwe sana. Arangije aravuga ngo uko ntinya kose ngo nzajya niringira Imana. Mu bwoba bwawe tugatakaza ibyiringiro, mu ntambara zawe, mu bibazo byawe tukageze utankaza ibyiringiro. Vuga ngo amina wa murokorewe. Ushatse wakongera Yesu amashi. Ayo nayo gukangura wa muntu kandi dukoma y'Imana nayo rero. Ayo yaraye kugukangura dukoma amashi y'Imana. Haleluya. Aravuga ngo uko ntinya kose ngo nzajya nkwiringira. Ayo magambo yose Imana yari miyibuka. Iravuga ngo Dawidi we nagukijije amaboko yande, nagukijije amaboko ya Sawuli. None kubera ko wirengagije ibyo nagukoreye,
ibyago ntibizabura mu rugo rwawe. Bwana asifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ntihaciye kabiri ugeze hariya mu gice cya 13 cya Samweli wa kabiri uzasangaho, Bwana asifiwe sana, uzasangaho umuhungu wa Dawidi yafashe mushikiwe ku ngufu, cacaha gitangiye kugira ingaruka. Bwana asifiwe sana. Amunoni afata Tamari ku ngufu, mushikiwe basangiye se ariko badasangiye nyina. Cacaca Dawidi catangiye kumukurikira, ibyo yakoze bitangiye kumukurikira. Bibiri zivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azagira gute mukagira Imana, nibyo azasarura. Abantu bari mu kwifuza ngo abahanuzi babahanurire cyangwa abantu bababwira ibyabo kandi nabo babizi. Niba indwara yawe iziva aha ngaha ikagarukira aha, iyo umusenza bikubwiye nawe ubusanzwe ubizi, vuga ngo amina wa murokore. Niba abantu bakubwira ubuzima bwawe nawe ubwawe urabuzi. Twabwira ijambo ry'Imana rikomeye abari hano kare mu gitondo. Bwana asifiwe. Uyu mushumba wacu yatubwiye ngo ijuru riri mu mutima wawe na gehenomu iri mu mutima wawe. Umuriro uri uko uri niho uzaje. Ukuriyizi nta bundi buhanuzi burutubwo, uriyizi wenyine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mwana w'umusore amaze gufata mushikiwe ku ngufu akamusambanya, ngo Dawidi yikorera amaboko ararira ngo arababara icyaha cyabaye mu muryango we, ariko niwe wari inkomoka ye yabyo, kuko icyo umuntu abiba nicyo azagira gute, nicyo azasarura. Tureke gukora icyaha kibabaza Imana kivuye ku mugisha Imana yaduhaye. Bwana asifiwe sana. Igihe kiragera musaza w'uyu mukobwa witwa Abusalomu ngo arababara cyane, aravuga ngo ni gute yafata ku ngufu mushiki wanjye, ni ukubera ko tudasangiye mama afashe mushiki wanjye ku ngufu. Uyu muhungu afa kubita agatoki ku kandi. Haleluya. Abusalomu aravuga ngo nanjye ngomba kuzihorera mushiki wanjye. Bibiliya yavuze ngo nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi inkota ntizava mu rugo rwawe Dawidi, kubera icyaha wakoze cyo kwica. Umunsi umwe Abusalomu yinginga se ngo bajyane gukemura intama. Ise aramubwira ngo nta mwanya mfite, aramubwira ngo nyemerera ubwire barumuna banje n'abakuru banje baze tujyane tujye gukemura intama. Aramwemerera barajyana ngo bagereyo. Uyu mugabo Abusalomu ngo abwira abagaragu be ati nimubona uyu mugabo Amunoni ngo amaze inzoga amaze kunywa amaze gusinda, ngo mugende mu mutikure mu mwice. Byagezaho barajyana wa mugabo wasambanyije mushikiwe ngo amaze kunywa inzoga, ngo abagaragu bande uyu mugabo Abusalomu ngo baramwica. Induru ziravuga mu rugo rwa Dawidi, baravuga ngo abana ba Dawidi bicanye bose, Abusalomu yabishe bashize bapfuye. Ngo Dawidi yikorera amaboko avuza induru, bamubwiye ngo abana be bose bapfuye. Haleluya. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire ibyaha bigira inkurikizi. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo Dawidi ararira, ngo yambara ibigunira, ngo abantu yiraburira abana be, ngo abantu baraza baramubwira ngo humura, ni Amunoni wapfuye abandi bose ntibapfuye. Ngo arangije Dawidi ngo abona abana be baratashe undi yapfuye, ngo binjira mu kababaro gakomeye cyane. Ngo hanyuma uyu mugabo umungu witwa Abusalomu wicanye ngo arahunga agisiriya abari yahungira, ngo amareho imyaka 3. Haleluya. Ngo Dawidi agira umubabaro w'umwana we wapfuye, ngo arasubiragira umubabaro w'umwana we wazimiye. Ngo kuko yagihiye arabura amaraho imyaka 3, ngo akubuvyeyi kakagaruka, ngo akibuka umwana umwe yarapfuye none undi yarazimiye, nzabigenzane. Muvuge ngo amina mwabarokoremwe. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe ngo Dawidi akumbura umwana we Abusalomu. Aravuga ngo umwana wanje nzamubona gute?
Bwana sifiwe. Amaze gukumbura Yowabu ngo aragenda aja mu gihugu cy'Itobu ngo asanga umugore umwe wari umunyabwenge muri ico gihe, ngo hari umugore wari umunyabwenge niwe waje kandi ngo aje gucira undi mugani Dawidi, ngo nawe Dawudi ngo aje kuwutangira igisubizo, ngo yari magira ngo karakemura ikibazo cy'undi, ngo aje kwisanga ari we kandi. Ngo uwo mugore w'umunyabwenge ngo arazabwira Dawidi, ngo aramubwira ngo Dawidi we ati njewe, ngo uwo mugore yamaze ayikubita imbere ya Dawidi ngo ararambarara ararira, aramubwira ngo ndengera undenganure. Dawidi aramubwira ngo nkurenganure gute? Aramubwira ngo wa mwami we nagize ikibazo, nari mfite abana babiri, abana iyo bari mu gasozi bararwana, bamaze kurwana umwe yica mugenzi we, amaze kumwica none aba mu muryango bamereye nabi, bavuze ngo ninzane gatozi, ninzane wa wundi wicanye nawe bamwice, kandi mwami umenye ko ni umupfakazi, aka kana kamwe gasigaye niko kari gucikura umuryango wanjye kugira ngo izina ry'umugabo wanjye ritazibagirana. None abantu banze ngo yaricanye, ngo nimuzane nawe bamwice, none mwami je kugutakira. Dawidi ngo arababara cyane, ako kana kamwe warusigaranye baravuze nako ngo bakice, urasigara gute? Dawidi yamavuga ngo ugende ntaco uwo mwana ntaca kibaye, ciri urubanza ngo uwo mwana ntaca kibaye, kandi ngo nta nagasatsi kazamuva ku mutwe. Wa mudamu yamavuga ngo Dawidi we ngo uwo muntu nta wundi ni wowe. Dawidi yitera hejuru gute kandi? Aramubwira ngo umwana wawe umwe yishe mugenzi we arahunga, none umwana yaheze amahanga, uramukumbuye wamubabariye akaza, none ko wavuze ngo nta gasatsi kazamuva ku mutwe, uwo ni wowe, babarira umwana wawe. Dawidi aravuga ngo kubera ko ari uko bigenze mugende muhamagara Abusalomu aze. Abusalomu araza. Bwana sifiwe. Kubera umwanya Abusalomu ngo amaze kugera kwa se, ise ngo yanga kumureba mu maso yibuka ibyo yamukoreye, ngo amara igihe kirekire, ngo amaze kubona ko se hari atazagira ica mu marira, ngo yahise agenda ajya ku baturage, akabwira umuturage ngo ufite ikibazo kimeze gute, ati nye mfite urubanza rumeze gute, akamubwira ngo data nta bayobozi beza yashizeho, iyo ajya kunshiraho njewe mba naragucira urwo rubanza. Ngo akagenda akabaza undi ufite ikibazo kimeze gute, njewe nararenganye muri ubu buryo, akamubwira ati data Dawudi ntaco yabamariye, iyo muntu horange nkaba umwami hari ico nari kubamarira. Imana yaravuze ngo nzaguhagurutsa ibyago bivuye he urwo rwawe. Abusalomu yamagenda yitangaza kuba umwami, umwami wa Isirayeli, ngo amaze atangira intambara. Ngo Abisirayeli bose bama bayoboka uwo muhungu we, ngo aza kwisanga asigaranye n'abantu bake, atangira ngo kurwana n'umuhungu we. Bibiri ijambo ry'Imana tuje tumenya ko Imana yanga icyaha ikanga n'igisa naco. Ushatse wakomera Yesu amashini mbawumvise. Ngo ararwana kugeza ubwo Dawudi ahunga umuhungu we, ibyago bivuye mu rugo rwe byarahagurutse nk'uko Imana yavuze. Arahunga ajya mu gasozi, atangira kwirukanka mu misozi. Haleluya! Dawidi arahunga umuhungu we, ingaruka z'icyaha kivuye ku mugisha wahawe n'Imana. Yahawe n'Imana. Imana iramubwira ngo inkota ntizava mu rugo rwawe. Bwana sifiwe. Twabanye n'umuntu witwa Rugari, yari data wacu, nkunda kumuvuga umuhanuzi. Iwe ikibazo cyose umuntu afite cyagombaga kuba gifite aho cyavuye. Nta kibazo umuntu yagira mu buzima iwe agiye kugusengera ahita akubwira aho cyavuye. Ariko 80% usanga byaravuye kuri twe ubwacu cyangwa ku babyeyi bacu. Ibibazo duhura nabyo 80% biba byaravuye kuri twe cyangwa ababyeyi bacu. Ibindi biva hanze kuri Satani n'abandi ni 20%. Bwana sifiwe sana. Nigeze kubivuga, hari umudamu wigeze kuva ku ndondo azi wacu mu Gashasha, aje gusanga kureba Rugari ngo amusengere. Aravuga ngo abana barantaye banyita umurozi, ndi umupfakazi, ndi umukecuru, barantaye ngo ndi umurozi kandi ntari umurozi. Abantu bose aho ngeze bose barambwira ngo ndi umurozi, singifite iyomba, ndi ku gasozi. Ati kandi abanyamasengesho bose ngeraho barambwira ngo ndi umurozi, aho ngeze bansengera bakambwira ngo ndi umurozi. None icyo kintu ni wowe naje ngo nawe ni umbwira ngo ndi umurozi, noneho ndabyemera kuko ahari umuntu yaroga atabizi.
rugari ngo amusengere aramubwira ngo humura rusi. Niyo mpamvu n'abandi bose bagusengera ngo kuko amaso y'abasenzi ngo yose ataresha kureba ngo yabareba hafi akabona uwo muvumo ukuriho akaba ari akakwita umurozi. Kandi ntibaba bibeshe kuko nibyo baba babonye n'iby'Imana yagushizeho igushiraho uwo mwuka w'uburozi kandi utari umurozi. Muvuge ngo amena. Aramubwira ngo ukiri umwana w'umukobwa w'inkumi wagiye mu isoko wibihuzu, iyo huzu umutima wuri yamukomeretsa cyangwa umucuruzi urababara kuko wamwibye ihuzu, uwo mwenda niwe wakuzaniye icyo cy'uburozi, uwo yari umukecuru ufite abuzukuru. Ngo yisubiza amaso inyuma yibuka ko yigeze kwibihuzu mu isoko. Aramubwira ngo umutima wababaje niwo waguteye icyo ceye, genda usubira iwanyu nta n'amasengesho ukeneye, ugenda ugura umwenda ihuzu ugenda uyitange mu ikanisa utanga ubwo buhamya wihane, niba kubabarira abana barakugarura mu rugo. Yagarutse iwacu ashoreye ihene, isekurume y'ihene cyangwa igihebe cy'ihene, aje gushima Imana ngo nasubiye mu bana ubu ndi muzima, ikibazo cyarakemutse. Muvuge ngo amina. Ibibazo byinshi duhura nabyo biva ku byo twakoze cyangwa ababyeyi bacu bakoze. Muvuge ngo amina mwabarukore. Haleluya. Haleluya. Harundi mwami wahariya umushefu wahariya iriya mu bihugu by'iwacu mu mibunda, hari ibyo umuntu adabashaka kuvuga amazina kuri kamera. Baramukuye ku bwami, yari umunyamahya, yari umubembe. Bamukuye ku bwami baramurwanya bene wabo bamukura ku bwami. Ngo amararaza kwa rugari ngusengere ngo bankuye ku bwami kandi arije ubikwiriye kuzi ku bwami bwa Kongo bukurikira umuryango. Nukubera iki bankuyeho bagashiraho undi? Ngo amusengere aramubwira ngo n'Imana yagukuyeho kandi uzapfuta busubiyeho. Bwana sifiwe. Aramubwira ngo umunsi wafashe imfungwa ukazifunga wamara ukazishira munsi y'igitanda cawe ukaziyuhagirira hejuru, niwo munsi Imana yagukuye ku bwami, ugende ntibizakunda na rimwe. Bibazo byinshi biva ku byo twakoze kandi ibiza bibabaza Imana cyane. Nibyo wakoze warabisengeye Imana ngo Imana izagira ikiguha, Imana yamara kukiguha ukava mu buntu bw'Imana, bya bintu ukagushwa n'umugisha, umugisha ugatuma ureka Imana. Ico kintu kibabaza umutima w'Imana. Haleluya. Ico kintu kibabaza umutima w'Imana, kugushwa n'umugisha wahawe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo bagiriye Abusalomu ngo bamugiriye inama, baramubwira ngo ikizerekana ko wazinutswe so uzagende ufata abagore be ku ngufu. Ngo umwami yari yahunze ngo asiga abagore bishoreke bebe, hari abagore bishoreke yari yasize, bamugira inama ngo ugende ubafate ku ngufu ngo izuba riva ngo niho abantu bose bazamenya ko wazinutswe so Dawudi. Aragenda arabikora. Imana yari yavuze ngo wowe wabikoze mu rwihisho, ariko abagore bawe nzabatanga izuba riva. Tuze dutekereza ibyo dukora ko bidashobora kutugira inkurikizi. Haleluya. Ibyo wakora bishobora kukugiraho ingaruka. Bwana sifiwe sana. Imana ibabashwe n'ibintu bine. Icyambere navuze n'abantu bagushijwe n'umugisha Imana yabahaye. Dufite abana b'abakobwa bararaga barira, imyishori barenga hano bavuga ngo Mana uzanyubakire, Mana uzampa umugabo. Imana yamara kumuha umugabo, kumubona mu rusengero filimi kizinga ngo byararangiye, yarasubijwe, yagushijwe n'umugabo, umugisha waramugushije. Dufite abamama bararaga barira kubera ko babuze abana, cyangwa babuze abana b'abahungu, bagasenga bakegera Imana, Imana ikababona, ariko bamara gusubizwa bahawe abana kugira ngo uzasubirone wa muntu wasengaga, ahubwo umwana akamubera ikigeragezo. Kamara amezi 3 ataje gusenga, ntakandagire mu rusengero, ariko batangaza hariya ngo kuri uriya mushinga ngo ko baratanga isabune, akirirwa yahagaze n'agahinja ngo sinja gusenga ngo hari imbeho, akanga kujana umwana mu mbeho gusenga, ariko akirirwa amufatije ku mushinga kugira ngo bamuhe isabune, akibagirwa Imana yamuhaye uwo mwana. Tugushijwe n'umugisha. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Icya kabiri kibabaje Imana n'abantu bakoresha nabo umugisha Imana yabahaye. Abantu bari mu gukoresha nabo umugisha Imana yabahaye. Bwana sifiwe sana.
ahuri n'ukuri n'ukumeze gukwiriye kuba guhesha Imana icubahiro. Amafaranga abantu bari mu gukorera iyo mafaranga bakayajyana mu byaha, Imana ikaguha amafaranga muzamugira ngo iyi Kenya timuzi ko Imana yayiduhereye mu mano, muzamugira ngo izi protector si mano Imana yaduhaye. Muvuge ngo amina mwabarakore. Imana iri mu kugenda ikica telefone z'abanyakenya, Imana ikazikubita hasi zikameneka kugira ngo umwana wawe ataburara. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wamara kubona ya mafaranga kuyajyana mu byaha, Imana itubabarire. Bwana asifiwe sana. Imana yaduhaye impano yitwa ibitenge, Imana yaduhaye impano yitwa protector. Ngewe ibitenge nibyo nashatsemo umugore, sinza ndeka kubivuga. Mu mafaranga naciye inka 7 muzo nakoye 7 nazikuye mu bitenge. Bwana asifiwe. Ariko muri Sudani ho hari amafaranga ntabwo ari nkaha. Bwana asifiwe sana. Kuko gitenge cunguka gikindi. Semeni amina. Bwana asifiwe sana. Imana yaduhaye impano titwayimenya, ahubwo twagira ngo nubundi bwenge tugira. Haleluya! Imana ikaduha ibyo duhaye tukabikoresha nabi. Bibiri ijambo ry'Imana rizari tubwira, haleluya, umugabo witwa Rehobowamu n'umwuzukuru wa Dawidi yitwaye nabi mu mugisha. Imana imaze kumutora kugira ngo abe umwami aje ku ntebe ya Salomo se, ngo yanga inama y'abasaza ngo yemera inama y'abasore. Abasaza baramubwira ati yewe iso Salomo yadutwaje igitugu, none turakwinginze wowe uzadutware neza, tuzagucira bugufi, tuzakubaha. Ngo arangije aravuga ati nzabasubiza nyuma y'iminsi 3. Ngo aragenda ajya kubaza abasore. Abasore tima abasaza ko bambwiye ngo nzabatware neza bizagenda gute? Abasore baramubwira ngo ahubwo nimba ruko bakubwiye bazagusuzugura, wowe ugenda uzabahane, nimba so yarakubitaga ibiboko wowe uzabakubitishe sikorupiyo. Haleluya. Ngo amaze kubisubiza abasaza baramubwira ngo nimba rukudusubije taho tugihuriye nawe mwene Dawidi mugende muzitware. Nico catumye uyu mwama arahunga abantu bose bamuvaho. Nico cavireho ubwami bwa Isirayeli kugabanika gucikamo kabiri, haba ubwami bwa Isirayeli n'ubwami bw'abayuda. Igihugu gicikamo yanze inama y'abasaza, yitwara nabi mu mugisha Imana yamuhaye. Bwana asifiwe sana. Bamwe bagira kapitale yabo yitwa Yerusalemu, abandi bagira kapitale yabo yitwa Samaria, bitewe nuko yanze kumva inama y'abasaza yo kugira ngo atware abantu neza. Yamayumva gusa we ko agomba kwigira nka Hamani, ngo paka mumfukamire, ntamenye ko icobera gihawe n'Imana, paka mumfukamire, abandi ko barapfukama ukanga. Tuzi wowe koresha uwo mugisha neza Imana iguhaye ko wawuhawe n'Imana. Shatse wakomera Yesu amaje. Bwana asifiwe sana. Bibiri ijambo ry'Imana rizari twereka ikindi kintu cya gatatu kibabaje Imana muri kino gihe, n'abantu bimba Imana kubyo yabahaye, kibatangira Imana kubyo yabahaye. Nzandeba kana kanje nzamva ahantu nabonye nk'udufaranga nkaza naguza umugati, nashika nka umusingiriza, waje kumusaba kama kwangira akanga yaroha karira, sinje wawuguze mu mafaranga yanjye. Uko ni kw'Imana izitubona. Bwana sifiwe. Ukora muri kinyozi nta nari murategeka umuntu nguzi uyu munsi kwiyogoshesha, ariko Imana ikamimubwira ngo oya ca kuri ikinyozi, ca kuri yindi, genda kuri uriya ari we ukogosha kugira ngo abone amafaranga. Imana gikavuga ngo diru nanjye nari nyirimo, ninjye wamutumye, gira nanjye icyuma. Ariko tukima Imana kubyo yaduhaye. Ibyo bintu bibabaje Imana. Muvuge ngo amina mwabarukora. Bwana sifiwe sana. Ndangirize kuri kicakane kibabaje Imana, n'abantu bibagirwa Imana yabakuye. Ninaco Imana yajishije Abisiraheli, kandi ninaco yajishije uyu mugabo witwa Dawudi. Yibagiwe Imana yamukuye. Imana yamukuye mu ntama. Haleluya! Yibagiwe Imana yamukuye mu ntama. Kwibagirwa Imana yagukuye. Haleluya! Ibuka Imana yagukuye, ntukahibagirwe, ntugakora ibyaha, uzabanza utekereza Imana yagukuye.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ntukibagirwa aho Imana yagukuye. Dufite abantu itorero aya magambo se y'abapagani bari hanze na amagambo y'abantu bari mu nzu y'Imana bababaje umutima w'Imana bitewe nuko bameze bitewe n'ibyo bakora bakabikorera mu nzu y'Imana. Haleluya. Imana irabaha ariko ntibashobora kugira ico bayiha. Bibagiwe iby'Imana yabakore. Birengagije za ndahiroba ugoba birengagije za ugoba. Haleluya. Wa munsi wavuga ngo Mana nunkuraha, Mana nunkuraha, Mana nunkorera iki, Mana nungezaha, Mana nungenzereza uku. Imana yarabikoze waribagiwe. Bantu birengagije aho Imana yabakuye. Imana tubabarire kwibagirwa. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli ngo icatumye Imana ngo idasohoza amasezerano yabo ngo nuko ngo bibagiwe. Hari amasezerano Imana yari bafite. Bariya barimbukiye mu butayu. Ntabwo umugambi wabo kwari kugira ngo barimbukireyo. Barimbukiye kubera kwibagirwa. Bahura n'ikibazo bakaza kwitotomba. Ntibubukiye aciyemo inyanja itukura. Yeme hari inyanja Imana yaciye imbere yacu. Hari iz'Imana yaciyemo. Haleluya. Abimitima yinangiye barimbukiye mu butayu kuye Yoshua naka abagabo Imana ishimiraga. Nabo bagabo babiri barokotse abandi bibagiwe iby'Imana yakoze bahinda umushitsi imbere y'Abaheti imbere y'Abayebusi imbere y'Abamoni n'abandi abagabo barebare bibihangange bababonaga imbere yabo ariko bataribagiwe. Imana yaravuze ngo aba tuzabarya nk'imitsima. Imana iravuga ngo nibwo mukuri isezerano ryo kugera muri Kanani. Naho bano bibagiwe bazarimbukira mu butayu. Keretse abana bose bavukiye mu butayu batabonye ibitangaza by'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana yateje abanyegiputa ngo umwijima w'igikorwaho. Sindabona umwijima umuntu yakoraho ariko ngo umwijima Imana yateje abanyegiputa ngo ari umwijima umuntu yakoraho. Byo babibonesheje amaso yabo ngo ariko baribagirwa. Bakama bavuga ngo noneho twayibonye Mana ko buraca mu gitondo ku byatsi tukahabona utubuto ni Mana twayiriye noneho inyama ziravana. Inyama se nazo turasanga ziri hano ku byatsi. Bakama bavuga Mose we turakura inyama he. Bibagiwe aho Imana yabakuye. Aho uri ubunyine hari icyo Imana yakoze. Aho uhagaze hano subiza amaso inyuma hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ntukagezaho wibagirwa icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Hari icyo Imana yakoze udakwiriye kwibagirwa mu buzima bwawe mu bintu bibabaje Imana. Hari abantu bibagirwa aho Imana yabakuye. Muhaguruke dusenge umwanya wanje warangiye. Babonye inyanja icikamo babonye yanyangi y'umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko barangabarira. Dawidi we wibagiwe ko nagukuye mu ntama. Wibagiwe ko nagukuye mu rugo rw'intama. Wibagiwe ko nagukishije amaboko ya Sawuli. Wibagiwe ko nakwimikishije amavuta uhinduye izina ryanjye igitutsi mu banyamahanga. Kubw'iyo mpamvu ingota ndizava mu rugo rwawe. Zaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe. Mana tubabarire ndo tuzibagirwa aho Imana yadukuye. Tutazahura n'ingaruka zivuye ku Mana. Mana tuguhaye icubahiro uyu munsi wa none. Abo wemereye guterana. Abo wemereye kuba hano Mana. Abo wemereye kuba imbere yawe uyu munsi Mana. Kwambika imbaraga zituma tutibagirwa. Mwami
turaba agaciro imbere yawe kuko hari icyo wakoze. Turabo turibo kuko hari icyo wakoze. Turabo turibo kuko hari icyo watumariye. Turabo turibo kuko hari icyo wadukoreye. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Wa Mana we, uyu mugoroba utubabarire, utubabarire, twoye kuzibagirwa mugisha waduhaye. Uzatubera umugisha ntukatubera ibyago, umugisha ntukatuviremo amakuba, ahubwo umugisha waduhaye uzaba umugisha, wa mugisha wuzuye, umugisha utongereweho umubabaro. Himbazwa Mana ya Isiraheli, tugwaye icubahiro umunsi wa none, duhabwe ikuzo n'icubahiro, tugukomeye amashi tugushima kuko ibyo wakoze mu izina ryawe ryera Yesu. For yourself. Kuko Because, Bwana Yesu asifiwe. amen. Twemeye kwita ubutumwa bwiza. Just agree to come for evangelism. Tugomba gusa n'ubutumwa bwiza. You're supposed to spread the gospel of the world. Apana kwihimbira ishusho yacu. And all creating our own image. Kuko ishusho ya Kristo The image of Jesus Christ ni ishusho rusange. is the image for everyone. Ntabwo ari ishusho unique. It's only for one person. Ntabwo ari imico y'umuntu umwe. It's only for one person. Ariko Kristo Because Jesus Christ n'isi is yose. for the whole world. N'ubutumwa tugomba The kubwiriza. evangel was supposed to pray. Tugomba kugera ku bantu You bamwe. are supposed to reach for one person. Tugomba kugera ku isi You are yose. supposed to spread for the whole world. Amen. 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 Turashima Imana kubw'umugoroba mwiza Imana iduhaye. We thank God for this marvelous evening. Turashimira abayobozi bakabiri. We thank the leader of this Tuesday service. Tidukunze kuboneka hano. We don't have, or we shall not come here every Tuesday. Tituba tumenya n'igihe ubuyobozi bwahinduriwe. We don't know by the time they are changing their leaders. Ariko kuko muri uno mwaka hari umugambi twihaye. Because for this year, Kandi tugomba gusohoza iyo and something that migambi. you are going to follow. Niyo mpamvu turi hano. That's why we are here. Amen. Amen. Timwibaza ibintu birebire gusa byari byaragenze Don't gutoya. ask by yourself what is happening. Iki nico gihe cyacu. This is the time, or this is our time. Ntawokora mbere y'igihe, Then no one can do for in front of the ntawokora na time. nyuma y'igihe. Or the one can do Umuntu before akora the mu gihe time. ciwe. Everyone do for his time. Iyi saha rero For this time, kuba Patro uyoboye aka kabiri yaduhaye uyu see mwanya. this man, the one who is leading this service. Reka tumukomere amashyi. Let us clap for him. N'indi komite yose mukorana Imana ibeze umugisha. All the whole community that you are working together. Dushimiye iri teraniro ringana gutya. We thank the whole congregation. Mwaje kugira ngo tuganire How come amakuru y'ijuru. as you are going to share the news of heaven? Apana amakuru ya junction. It's not the news of Junction area. Apana amakuru ya hano Nairobi. Or other news for this Nairobi. Amakuru y'ijuru. This is the news from heaven. Nutega ugutwi Just hear, when you are going to hear, ukumva as you are going to hear, aka kanya gatoya wohinduka mu buzima bwawe this bwose short kuruta time ubundi buzima of bwose few moments wabayemo. you have, your life can be changed. Hallelujah. Amen. Ndashimira iki kibanza. I thank for this land. Agatuti ni keza This pulpit that you have, it is good. iyo twagakoresheje neza. When you are doing it well or use it well. Agatuti ni The keza pulpit is good iyo twagakoresheje neza. when I just using well. Uzi impamvu ibintu byacu biri mu kuzamo nkaho biciriritse. You know the reason why our things just count. Nuko hano turi mu gushaka gusa nkaho tuwajanye ibintu biciriritse. See that when you come here, you just put or come with something that is cheap. Kandi ahangaha When we are here, niho twagahaye agaciro gakomeye kugira ngo bariya that we are bose supposed to give expenses or experience on bakire it. ubuzima Can change your life. bubahindura buvuye hano. Can change your life from we are going to your life. Ahangaha siho ha critique. Yet not for critical things. Critique igomba kubera hariya Nyamavira The hariya critical hariya. things can be in your area. Ariko hano gatuti But here in the pulpit hagomba kuba ubuziranenge bwose. can be all the goodness of God. Amen. Amen. Ndashimira rero abashumba turi kumwe hano. I thank the pastor that you are together with them. Imana yoheze umugisha. May God bless you. Ndashimira abaririmbyi twazanye. Thank our singer that come with them.
turi umuryango wa Elbeteri as you are the family of Elbeter, uko siko tungana we are not for this number. turi benshi cyane We are many. ariko kubw'impamvu z'umwanya But for the reason of time, aba ngaba nibo mwabonye this is the one who has seen their come. rero timwibaza ngo se abandi bagiye hehe Don't ask yourself where others. nawe wo kubaza baza baterana If you can ask you where other people come for the nta gisubizo congregation, wampeza there's no answer you can give out. Elbeteri twagendanye mwikomera amashyi kandi Better you natwiterana make ryose up for bakomera amashyi yourself. Or the whole congregation, harimo abayobozi the leaders, harimo abanyamuryango there is the members. kandi ndabizi neza iki gice kinini kiri aha ngaha You see this part of here. abenshi bagiye bashonaho Elbeteri All of them they come from Elbeter family. uramutungira se umunsi yuzitangira neza neza When hariya the time hariya is a ministry strike, Elbeteri na Gisubizo Elbeter and Gisubizo ministry. dize ni karibu Amen. aba bagabo bose bayoboye I can ibitaramo say these men who are leading the service. haho aba ni aba Elbeteri bose Did the Elbeter family all members? Elbeteri rero ni mama wa za minisiteri zose Did zavutse the mother of the whole ministry that come out? timwe komera amashyi They come for the Lord. njyewe I myself, Elbeteri ndayikunda n'ubuzima bwanjye bwose I love Elbeter family for the whole of my life. kubera iki Because niho twahariwe amasezerano y'ibintu turi kugeramo this is where we come from, our promises, where we are going to reach. rero wokenera kuvuga ngo Elbeteri bite The ones want to say that Elbeter just like a team. ni nkaho bagiye gufunga amasezerano yanjye We yose want to block or cross our promises. imana beze umugisha May the Lord bless you. icyo cyo cyari kigenderewe It is not the purpose of us to be here. twifuje kuganira ijambo ry'imana We are going to share the word of God kubw'umwanya mwiza muduhaye because of the good time you give us. turashimira umushumba uvuye kubwiriza We thank our pastor come from preaching, the first preacher. twarabanye South Sudan We have been with him then in South Sudan, Juba the area that he mentioned. aya mafaranga yavuze yakuyemo inkwano twese twaba turi kumwe Juba The money that had been spoken about, you are together with him. twariye amapawundi hariya kwa uriya musaza w'ingofero That's why you get our pound, the money from there. nishimiye kongera kukubona I'm happy to see you again. nabonye ko ariwe dukorana We have seen where you are working. mbwira madamu ndavuga ati uyu muntu ndamuzi Juba I tell my wife, I know this person. pasiteri imana igweze umugisha Our pastor, may the Lord bless you. twari duturanye aho ngaho We have been with kabati him. iza kwimukira epfo tongo pingi I remember that area. imana igweze umugisha May the Lord bless you. rugabire nafata mikrofone agira dukorane The person he mentioned, just check the microphone. turebe bazanye za bibiliya Let's see the one who carried Bible. abazanye za bibiliya The one who carries Bible. za bibiliya zacu yemwe Our Bible. za bibiliya zacu Our Bible. gahe mwe kumubwira gahe hano tugireho cya za bibiliya zacu Just show me your Bible. kuranye kabiri ya telefone twogana bikomeye aha ntayo There's no one here. aha ngaha papa n'abakecuru The other area of n'abadamu grandma, bakeya za grandfather. bibiliya tazo There's no one. iki gihande kirimo abari beteri this mweri beteri area, utazanye bibiliya The one who didn't carry turakorogana Bible. kabisa ni ukuvuga ngo nka zitanu gusa izindi zose nta bandi bafite za bibiliya It's only for 5 chairs they have their Bible. reka turebe hano mu bayobozi Let's see here in the leaders. digito yarabirangije ubu nyine za bibiliya 15 zisigaye ziganira muri telefone reka gushigikira amakosa iyi bibiliya Here's the Bible. ibitabo 39 bigabuye mu bice bigera muri bitanu It's the book, there are 39 books. They are just different for 5 pages. reka mbabwire aya makuru nindangiza mvuga umutwe w'ijambo turangiza tusome ijambo Let me kugira tell you dusoze this. igice cya mbere The first part ni ibitabo bitanu bya Mose is 5 books of Moses. kuva mu itangiriro kugera mu guteka wa kabiri From Genesis up to nuzaza gusoma ibi bitabo bitanu When you are going to read those books,
uzumenya ko winjiye mu mategeko nyayo. Not that you are just hit for the good laws. Zitwa amategeko, ibitabo z'amategeko See, ya this is Mose. the laws or the book of laws of Moses. Kuva kuri Yosu From Joshua, kugera kuri Esteri go to Esther. ni ibitabo 12. This is the 12th book. Ni amateka y'abana b'Isiraheli. This the news or the history of people of Israel. Aha neza pastor yarimo Where atubwiriza. our pastor preach, Izi ni story z'abana b'Isiraheli. this is the story of Israel people. Abacamanza, The judges, abami, the kings, uburyo ibyaha byagiye where the bikorwa. sinning has been happening. Aho ngaho ni amateka. That's where the history is. Ibitabo 12. It's 12 books. Kuva muri Yobu kugera mu ndirimbo za Salomo. Go to the Songs of Solomon, Tugeze mu gice cya kangahe? Cya gatatu. up to chapter 2. Kuva muri Yobu kugeza mu ndirimbo za Salomo. From Job up to Songs of Solomon. Zitwa ibitabo z'ubwenge This is the book of wisdom. cyangwa zitwa ibitabo byo guhimba. This is the book of preparing or creating things. Mu gihe uzasoma Yobu, When you're just reading Job, nusoma Zaburi, when you read Psalms, nusoma imigani, when you read Proverbs, nusoma umubwiriza, when you read the nusoma preachers, indirimbo za Salomo, or the Songs of Solomon, uzumenya neza ko hihishe mu ubwenge you aho know ngaho. that there is the hidden of wisdom there. Niba ushaka kugira ubwenge, When you want to be having wisdom, reka n'abakopeze yuko let me tell you this. muri ibi bitabo harimo ijambo rimwe ry'ubwenge turi buze In kuganiramo this hano. book, there is the word that says the Icyo ni igice wisdom. cya gatatu This kigize is that ibitabo chapter 39. there. Impamvu rero muzamwanga There's only birasingiza. why, there's no why you hate the Bible. Kubitira umwami Yesu amashi. Let's come for the Amen. Lord. Igice cya kane The 4th chapter, ni abahanuzi batanu bakuru baza bavuga muri this is Bibiliya. the big prophets in the Bible that we speak about. Kuva kuri Yesaya kugeza kuri Daniyeli. From Isaiah up to Daniel, Nukenera kumenya ubuhanuzi bwimbitse bwa Yesu Kristo, when you want to know the prophets of Jesus Christ, inkomoko ya Yesu Kristo, where Jesus Christ comes from, ngwino bapere just come. ku muhanuzi mukuru ari we Yesaya. That come from Isaiah the Winjire prophet. neza muri Daniyeli, Go to Prophet Isaiah or Daniel. uzasangamo amakuru ya Yesu That's where Kristo. it's going to Amen. end the news of Jesus Christ. Hakaza ibitabo 12 by'abahanuzi Then batoya. come the small prophecy. Ese igikurikira Daniyeli ni iki? You know the one that for Daniel? Igikurikira Daniyeli ni iki? The one that for Karikire Daniel. mentale. Zekiyeli ari mu bahanuzi bakuru. Ezekiel is the big prophets that you Zekiyeli mu have. bahanuzi bakuru. Naho muri igikurikira Daniyeli. I think Nahum is the one that Igikurikira for. Daniyeli nicyo navuze. The one that for Daniel. Kera murakopeye? Mwikubitira amashi kuko Let's mwakopeye. go for your leg. Kuva muri Hosea kugeza muri Malaki From 12. Isaiah out to Malachi. Ni abahanuzi batoya. These are the small prophets that you have. Ibitabo 39 bikaba birarangiye. These are the full of the 9 books in the Bible. Amen. Amen. Ibitabo 27 27 books. nibyo tugiye gusoma mu butumwa bwiza. That's where you're going to read the gospel of the world. Ibitabo bine kuva muri Matayo kugeza muri Yohana. From Matthew up to John. Aho ngaho ni waziga Yesu Kristo. That's where Jesus Christ is. Nushaka kumenya amateka ya Yesu We Kristo, want to know the history of Jesus Christ. uzasoma ibi bitabo bine. Just 4 books that we have. Bizaguheza Yesu That the word is going to give us mu Jesus itangira Christ. ryiwe The starting, no mu ipfa ryiwe the death of Jesus no Christ, mu kuzuka kwiwe resurrection, no mu kuja mu ijuru kwiwe. going to the heaven. Amen. Amen. Igice cya kabiri The 2nd chapter, ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. it's the book of Acts. Kirihariye cyonyine nta It's gitabo for bisanga. itself. Iki gitabo cy'ibyakozwe This n'intumwa the book of Acts. ni amateka y'itorero. This the history of church. Nushaka Amen. kumenya ngo se abana b'Imana baza babigenza You know gute, that how the children of God, how they are doing. nushaka kumenya ngo grace irasa You gute, know how uzaza mu Grace byakozwe Tabernacle n'intumwa. can be doing for now. Nushaka kumenya ngo se abayumbe bagenda You gute, know uzaza mu that byakozwe how n'intumwa. intercessors they are doing. Iki ni igitabo cy'umugabo w'Dogiteri Bitaruka, This is the book of the person that you call Luke. kandi ntabwo yari umwana afunzi wa Yesu. He was not a child of the No student of Mugiriki. Jesus Christ. Ni Dogiteri, ni Umugiriki, Yari umunyamahanga. He didn't umunyamahanga. know that the disciple is a Greek person. Ni naho yanditse igitabo cyiwe yitiriwe cyaruka. He's the one who wrote for his book. Amen. 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 Igice cya gatatu That chapter, ni izandiko 20 na zingahe? Na zingahe?
Mubaze mu nyumve. Izandiko 20 na zingahe zose? How many those letters? Harimo izandiko 13 za Pawulo. There's the right or the letter of Paul. Izo ngizo niba ushaka kumenya amakuru yose y'ubuntu. We want to know the news of human beings. Ubuntu bwa Kristo. Or the gospel of God. Icyo ubuntu bwaje gukora. What the grace come to do here. Kuko Pawulo niwe waje guhishurira abanyamahanga Kristo. Paul is the one who prophesies about the Christ. Is the one who just given to us. We give or receive it. Niyo mpamvu turi kuri aka gatuti. That's why we are standing here now. Akazi igitabo cya nyuma cy'ubuhanuzi. The last book. Revelation. That's what we call revelation. Reka mbabwire aya makuru ugira twije mu ijambo. Let me tell this. Muri ibi bitabo byose. In those all of them books. Hari ibitabo bibiri Satani yanga. There's 2 books that the devil or Satan hates. Bibabwire cyangwa mbahezeho mwaka. I may tell you or give you homework. Yanga igitabo cy'itangiriro. Hate the Genesis book. Kubera ikacyanga. Why? There's no why I hate it. Nuko ariho bwa mbere bazabavuga ngo Satani izina Satani. It's because we talk about Satan or the devil. Niho neza bazamahishura Satani. That's why Paul to show people the devil. Hanyuma bakamamuturangira bakavuga ngo mwirinde Satani haramwitangira. Say that, be away or chase away the devil. Amen. Amen. Aho kandi ni naho wahishura Kristo. That's why we seen Jesus Christ. Niyo mpamvu Satani yanga iki gitabo. That's why the devil or the Satan. Nuzarura gusoma iki gitabo cy'itangiriro. Just read this book. Tukazumva yuko ugiye gusoma amateka y'abana b'Isiraheli. Don't read the history of people of Israel. Umva yuko ugiye gusoma kumenya ico Satani yakoze muri Edeni. Just know what Satan did. Nico ugomba kwirinda wewe. And what you are supposed you are going to do. Hanyuma umenye yuko ari ubuhanuzi bwatangiriye. Know that the prophet starting from there. Hanyuma nawe umenye ico ukora. After that know what you are going to do. Akanga igitabo cya nyuma kandi kizayishura. There's another one he had. Revelation book. Niyihe mpamvu Satani yanga igitabo kizayishura? What the reason there? Nuko kiza kivuga amaherezo yiwe. It's because talk about the ending of him. Sema amen. 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 Aho ngaho niho neza rusigiye bazamavuga ngo That's where the news of the devil is. Bakamutondagira neza bakama bavuga They talk n'iherezo about ryiwe. from front up to the back. Niyo mpamvu ya mwanga. That's why he hated the Niyo mpamvu revelation Satani book. yanga iki gitabo. That the devil or Satan hated. None kubera ko mutaza mukunda gusoma ijambo Why ry'Imana? not having reading the Bible? Waba rutoni. Patu. Abantu bakundishe gusoma ijambo ry'Imana. People love to read the word of Siko. God. Timubona ko mwiganje anga. See that the devil is just being around. Dusome ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Matayo. Matthew Ibice 22. chapter 22, Umurongo wa 34. starting from 34. Kandi ndabaza nudakurikira ndakubaza. I am going to ask question. Ibice 22 umurongo wa 34 kugeza ku wa 40. It's 22 from that up to 40. Dufashe bwana Rugabira. Hallelujah. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza. Bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha w'amategeko amubaza mugerageza ati. Mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Umva yeme mwumva ya makuru. Itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe mwigisha we? The greatest commandment in the law. Nawe aramusubiza ati. Umva igisubizo yamuhaye. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ikintu cya mbere ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. N'ubugingo bwawe bwose. N'ubugingo bwawe bwose. N'ubwenge bwose. Umva cya bya bitabo twavuze bitanu n'ubwenge bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo ngiri. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Amen. Aya mategeko yombi. In the two laws. Niyo esaseri yandi mategeko yose. Did the way. Yuririraho. Or the one can be read there. Dusomere Luka. It's Luke. 10:25. Chapter 10. Muri Matayo nyine. Luka. Luke.
25 25. 10:25 It's 10:25. Hallelujah. nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkorente kugira ngo ndagwe ubugingo buharaho nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko icyo usoma niki Yego. aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Manuka hepfo. Yesu aramusubiza ati unsubije neza. Yego. Nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo yashatse kwigira shasha. Yashatse kwigira shasha. Abaza Yesu ati harya mugenzi wanje ninde? Yesu aramusubiza ati Yego. hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gicu cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigajeho gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye akikira. Umva umuntu wa mbere umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo. N'umulewi nawe abigenza atyo. Amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya Yego. wari mu rugendo nawe amugeraho. Wibuke ko umusamariya yari umunyamahanga. Amubonye amugirira impuhwe. Yego. Aramwegera aramupfukamira. Yego. Aramupfuka inguma. Yego. Amwomoza amavuta ya elayo na vino. Amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati umurwazi kandi ibyo uzatanga byose birenze kubyo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo bantu batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Amen. Dukubitire umusamariya amashimeshi. Let's take for the Samaritan people. Ijambo nifuje ko turi bwanire. The one that you are going to share with you. No kumenya ibanga. To know the secret. Ryoguhishurirwa Kristo. All the prophesies of Jesus Christ, the revelation. Password y'aba Kristo. The password of Christianity. Ni Yesu Kristo. It's Jesus Christ. Ibanga ry'aba Kristo. The secret of Christianity or Christian. Ni Yesu Kristo. It's Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ubuzima bw'abakristo. The life of Christian. Buhisha muri Kristo. It's just hidden in Jesus Christ. Kuko twavuganye. Because you are free. Guhera mu itangiriro kugera mu zahishuwe. Genesis up to the revelation. Ijambo rikuru. All the biggest word. Ni Kristo. It's Jesus Christ. Ni Yesu. It's Jesus Christ. Ubu buzima bwa Bibiliya. The life of the Bible. Ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. This is our life, all day life. Ijambo ryatubwiye ngo. The word of God says. Ukundisha Uwiteka. Just love God. Umutima wawe wose. With your whole heart of yours. Reka tuganire gatoya aho ngaho. Just share with him. Kubera iki Yesu Kristo yasubije abafarisayo Why gutya? Jesus answered the Pharisees like that? Mu mutima w'umuntu. The heart of human being. Niho hakorerwamo ibintu byinshi. That's why we do or make Niho umuntu agambirira. That's why people be different. Niho umuntu akorera ibintu bitandukanye. People do different things. Niho umuntu atekereza gukora ibyiza. Niho umuntu atekereza gukora ibibi. We can't do bad things. Hallelujah. Amen. Hanyuma Yesu Kristo arababwira ngo mukundishe Uwiteka umutima wanyu wose. Just love God with your heart. Yemwe mwakunze Uwiteka n'umutima wanyu wose. Did you love God with your whole heart? Pastor, umutima wacu twawushize kuri Kristo Yesu. Oh, Imana ibaze umugisha.
umutima wacu twawereje kuri Kristo? Did we give our heart to Jesus Christ? Biriya pastor arimo atubwira What our pastor tell us, Dawudi ntahandi yagambiririye. there's nowhere David prepared. Ni ukuvuga ngo ni mu mutima. It comes from heart. Atekereza gukora ibyaha. He think about those things. Abikuye he mu mutima That wiwe. comes from his heart. Hari ijambo hano bavuze mu mwanya. The word that says, Ijuru nimba urifite when you have riri heaven, mu mutima. it is in your heart. Nimba uri kurimbuka Where God the head, kurarimbukira mu mutima. God got the head with your heart. Ijuru turitekereza ngo uzaribona uriya munsi Can't wageze think mu about ijuru. the heaven by the time you change it. Ijuru iri mutima wawe. The heaven is in your heart. Nimba twemezanya nawe When you agree with you, kubitira umwami Yesu just amashyi. clap for the Lord. Uyu mugoroba For this evening, mureke dukundishe Uwiteka n'imitima yacu yose. let's love God with our hearts. Ndabarahiriye Let me tell you the truth. ntashaka izatugeraho. There's no sin can come to you Kubera iki? because Twimitse umwami w'abami mu mitima you yacu. just can't put Jesus Christ in our heart. Twimitse umwami We are utazuvangirwa putting n'ikindi kintu Jesus icyo Christ cyose. in our heart. Uzi impamvu abantu barimo kwivanga? You know, there's only people can just Nuko pray with batari bakunda others. Kristo n'umutima wabo They wose. don't love God with their heart. Ijambo rya kabiri The ryatubwiye ngo second one, dukundishe Uwiteka ubugingo bwacu. just love God with our soul. Bibiri zivuga ngo ubugingo bukora The icyaha nibwo Bible says, buzapfa. the soul that doing sin, the one is going to Ni die. ukuvuga ngo mu gihe twakoze icyaha We're just doing sin. ni ukuvuga ngo tuba tutarakunda Kristo n'ubugingo bwacu. Can't love God with our soul. Nimba uri umusambanyi, When the prostitute, nimba uri umurozi, when the witches, nimba uri umwibyi, when the biragusaba kugira ngo ubanze wihane hanyuma ukunde Uwiteka just check n'ubugingo your bwawe heart bwose. and love God with your soul. Ariko uwakunze Kristo The one n'ubugingo who bwiwe loves Jesus Christ, ibyo zose ntabirimo. all of them, there's no there. Dusomera Abaroma rugabi Just read Romans. 13 umurongo wa 8. It's 13 from 18. Hallelujah. 8, I mean. Oh, hallelujah, hallelujah. It's Romans. 13 umurongo wa 8. Timukagira umwenda wose nkeretse gukundana. Umva, Kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Kuko ibi ngo tugasambane, tukibe, tukice, tukibe, tukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. simbuka 14. 14. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo Mwambara umwami Yesu Kristo kandi ndimuhe urwaho mu mibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. kandi timuhe imibiri yanyu urwaho kugira ngo ibone gukora ibyo yifuza. Can make the desire. Mu gihe wakuze Uwiteka n'ubugingo bwawe By the bwose, time you love God with ibi your soul, byose ibi just leave byose others. ntabwo bikureba. It's not for you. Ikintu cya gatatu That's the one. batubwiye ngo dukundishe Uwiteka ubwenge bwacu He bwose. said that love God with your wisdom. Uzi impamvu turimo gukora amakosa? You know, there's no way you try to do mistakes. Ni ukuvuga ngo titurakira Yesu Kristo mu bwenge bwacu. We can't receive Jesus Christ in our mind. Mu gihe twashize Yesu Kristo mu bwenge By the bwacu, time put Jesus Christ in ni front of ukuvuga ngo in our mind, azatuyobora neza, is the one who is going to lead us. azadushorera neza, Is the one that's going to lead us. atugeze mu kigero gikwiriye Kristo. Reach us for the level of Him. Kubera ko abapasiteri bari mu guhangayika n'abakristo You know bafite akajagari hano, how the pastor they are going to be disagree with their members. ugasanga ku mbuga duhuriyeho n'abandi ko baratubwira ngo Where mwa the group we abapasiteri are, say that you abakristo banyu nta pastors, burere bafite hano ku gatuti. say that the members they don't have time. Nta kindi, There is no ni one. ukuvuga ngo ubwenge Because the man always twarabufashe tubushyira hariya they ku put ruhande, them at the back or beside. ariko Kristo yatumurikira mu bwenge But bwacu, Jesus come in our life. agatuti twakagiraho isuku, The pulpit just come in and tukagenda neza, can walk well, tukavuga neza, can speak well. kubera twambaye Kristo. Because just receive Jesus Amen. Christ. Amen. Yosefu umunsi yageze muri Egiputa, Joseph said, reaching Egypt, kubera yari afite ubwenge, because he has wisdom. Farawo yaramubwiye ngo ninde muntu w'umunyabwenge twabona kuri Be uyu the nguyu. one or the wisdom person. Yewe ubwenge buza bukurusha imbere bukagukomangira. Wisdom can lead you and can knock. Mwaba Kristo,
Our Christians, mureke tugire ubwenge let's have wisdom. twifuze impano y'ubwenge. Desire the gift of wisdom. Yesu Kristo icyamufashije hano ku isi Something that helped Jesus Christ. nuko yari afite ubwenge muri It's we. because he had wisdom. Abafarisayo n'abasadukayo The n'abanditsi Pharisees and the n'abatambyi Sadducees, nta jambo na rimwe ribijya there's no one bamubonyeho. can tell Jesus kubera Christ iki because izo yavugaga byose the yamaze one he speaks kubitekerezagaho. and the one he think about Uyu it. mugoroba For this evening, ndabakangurira kugira ngo dukundishe telling you Uwiteka this. n'ubwenge bwacu let bwose. us love God with our ndabarahiye ni ukuri wisdom. nta kosa Let me rizaturangwaho. tell you this. Tuzagenda dufite ubwenge, can work in our tuzaryama wisdom. n'ubwenge, We can sleep in the tuzazuka wisdom. n'ubwenge, We can wake mu up kazi with our tuzagenda wisdom. n'ubwenge, We can work abagabo with our bacu wives. tuzabana Our n'ubwenge, husband can be abadamu having bacu wisdom. tuzabana Even n'ubwenge. our wives. Ariko impamvu ingo ziri mu gusenyuka, There's no why. ariko impamvu ibibazo biri mu kubu hano There's hanze, many why reasons that you have many problem. ubwenge bwabaye buke. It's lacking of wisdom. Only we lack wisdom. Ariko uyu mugoroba For this evening, wongere ugire icyifuzo cyo gutunga ubwenge just have desire of having bwo wisdom gukunda Kristo. as you are going to love Jesus Christ. Hanyuma umwigisha amategeko yigira shasha, The prophets of the Lord said, araza aramubwira ngo mbese bizagenda gute. how it is going to be happened. Yesu yamamubwira ngo Jesus Christ tell him, mugenzi, uravuga ngo mugenzi wawe ninde? who is your neighbor? Umugabo umwe yaramanutse avuye i Yerusalemu, The man come from Jerusalem. ageze mu nzira agiye kugera i Yeriko, He reaching the way, agwa muri ambushi, just come from the soldier group. agwa mu bagizi ba nabi, He find the robber people. baramukubita, He just beat him. bashaka kumwica. They were almost killing him. Umutambyi, The priest umutambyi araza, just come. ariko utekereze nkanjye ndi pasiteri hano, Just think I am the pastor. sanze umukristo waguye mu Find cyaha, the Christian, find the sanze prayer. umukristo wakoze The impanuka, one can make accident. narangiza nkamakikiza ngo uyu si umukristo Just wanjye. passing from other way. This is not my Christian. Umulewi araza, But just come. inzu y'Abalewi The house of the niyo Lord. ibyara abatambyi, Did the one give birth for the priest? inzu y'Abalewi The house of the Lord. niyo ikomokamo abatambyi. Did the one come from the Nawe priest? araza It just come. amurebye, We see him. aravuga ngo uyu nguyu si See, this uwanje, is not my pastor. arakikira nawe. Just come passing from other Umunyamahanga, way. umupagani wari The hanze key ye, person from other umupagani area. utazi The urusengero, one don't know how the church aba is. abayuda bakaza You banenda, see that the Jews, araza umusamariya the Samaritan people, amureba just come n'imbahure, the street here. aravuga ngo uyu ni mugenzi See, this wanje, is my neighbor. aravuga ngo uyu muntu This pastor yahuye n'ikibazo, had found some mystery. ngo amwogesha amavuta yerayo, Just wash him the hanyuma iron n'aya oil. vino, He the vine wine. amufuka inguma, He just amushyira make him ku for his ndogobe effort. yiwe, Just put him in the amujyana mu donkey. icumbi, Just pay for somewhere to ashike rest. yishura amafaranga yiwe. Just pay the whole Hanyuma abwira mugenzi we yamusigiye, Said that the neighbor that you give me, aramubwira ati inshuti yanjye the friend of mine, ndagiye, I am going back. uyu mwene data mugumane, This is our brethren. amafaranga yose The whole bazamucaginga money they're going to charge nzaza you. nyaguheza. I am the one who's going to give out. Bakristo bene data, A Christian, my brethren. bakristo bene data, My brethren birababaje is something make people to feel bad. dusirimba hano, When we are dancing here, ariko bene data hariya when your brother outside here, bakarara ubusa. there is no answer for you. Tugasirimba hano, When you are dancing here, bene data our brethren nta mwenda wo kwambara bafite. doesn't have clothes. Tugasirimba hano, When you are dancing here, bene data bari kwicwa n'inzara hariya, our brother they are just having the kandi after that ukumva uri mu ishariya, you see that one in ukumva the uri mu law. kuri, We're in the truth. kandi bene data bashiriye mu See byaha our hariya. brother outside you. Ariko uyu mugoroba For this evening, ijambo ry'Imana the word ritugezeho, of God says, utari umutambyi, the one is not a priest, utari umulewi, they are not the people, ariko wari umunyamahanga ariwe but the bita people from umunyabyaha, the Greek area. arazagirira mugenzi we Just come for w'ivuwe, his neighbor. ariko witwa yuko ari we wakagombye kubikora, The one who is supposed to help him. Just arabyirengagiza. start passing from other areas. Ngo ndabizi se, I izo don't ngizo know tibindeba, that. It's bireba not for myself. bireba nde mwa Who's bakristo, supposed to do that? bireba nde mwa bakristo. Who's supposed to do that? Mureke duhindure icyerekezo, They just change the ubutumwa way. bwacu tuvuge Our friendship. bukeya Just ariko speak dukore cyane, slowly. As you tuvuge are working bukeya ariko hard. dukore cyane. Let us speak slowly as you are Ubu working hard. butumwa tuvuga hano bwa buri The munsi gospel that you are speaking bugere here. ku bandi, Just search for other people.
Paulo yandikira Timoteyo For aravuga that ngo for Timothy, igihe cy'imperuka hazaza ibihe birusha the any abantu time, bazaba bikunda but they are going to love yewe twe themselves turi mu kwikunda tukikunda as they n'umutima can Kristo love yaduhaye ourselves. password yacu ni ukumenya Kristo Our password is knowing Jesus numara Christ. kumenya Kristo When we are going to know Jesus nawe Christ, uzabasharinga we are hanyuma ugire going to gute share. umuheza abandi hanyuma Give nabo bagire gute others. nabo bamutunge The others be with him kugira ngo nabo bagire ubuzima as they are going to have life. kubera ko turi kwikunda Why are we loving ourselves? kubera ko turi kwikunda Why are we loving ourselves? uyu mugoroba For this evening, harengeza mbabwire ngo that's all I'm telling you. dukundishe Uwiteka umutima wacu Let us love God with our hearts, n'ubugingo bwacu with our soul, n'ubwenge bwacu with our mind. icya kabiri The second one, ukunde mugenzi wawe kuko wikunda just love your neighbor as you love yourself. yeme twebwe twamaranye hano hanze As you're just outside this agreement with you. batubwiye ngo urukundo ruza rutwikira ibintu You see byose that love covers kuragira everything. ngo paturo kubera mukundano mubonaho Because icyaha our brother love you. ibyo Kristo yadushizemo kuragira What abagenzi God bacu put twababonamo inside ibibi us. ariko impamvu turi mu kuzana amakimbirane There's no what there's disagreement for ntabwo twari others. twakunda abagenzi bacu We are not mu judging kigero our twebwe neighbor like twikunda how I love ariko uyu myself. mugoroba For this evening, batangarije iri I'll tangazo just tell you this. ukunde mugenzi wawe kuko wikunda Just love your neighbor as you love yourself. ureke kwikunda Don't love yourself. ureke kwikunda Don't love yourself. ukunde mugenzi wawe kuko Just wikunda love your neighbor as you love yourself. iryo ni ryo banga This is the secret ryo kumenya Kristo to know Jesus Christ. mwakira ijambo ry'Imana Receive the word of God.